Pravalen čačipase na ne sumnja, kaj o islami dela ek bud bari pažnja baš o namazi. Hem ket šunea, kaj o islami dela bari pažnja, hem bari gajla sikavi baš o namazi, hem ket šunea imame kaj piro, keri balafi počmini koje savko način, tarososte ko momenti razmišljenja. So ki godi tuke kodoa momenti na kela, kada šunea je ke savko početak taro namazi. So sta razmišljenja. So na kela tutar katar tiri godi. Na kela tuke tari godili, eke pale makala lafi kerela taro namazi, subhanallah. Ili pa na kela tartari godi misla, pa amengja kala već penjardo amena kava džana. Ili pa na kela tartari godi misla, wallahi eke keri balafi taro mai važno ibadeti buti kodini palo šehadeti. Na kela tu keli tari godi, ake posticaj, hem je gde iba godi, koliko asoja menge kodini mai važno tarosa o ibadeti. Na kela tu keli ki godi, a kala bučajno kulangu nekola pominjam. Neka svako pese dževabi ki peste del, hem korkori pese nek odgovori nam. Po islami bari gajda, hem bari posebno pažnja sikavi ket kerela pelafi taro namazi. Hem odva razumili pe taro bud buča, kola men bud puti džea kana pominjam, pa ek taro dva buča ko tar dikaka u islami dela ek posebno pažnja baš u namazi i tano, kao namazi tano keri balafi maškaru insani mu Allahi azza wa jel. Pa dikaja kaj o islami dela ek bari pažnja baš u namazi i sebe pikaj o Allahi propisjaj naredjaj manuše pinta dnevna namazija. Bakatar piro rahmetu Allahi azza wa jel, la pinda hulavi ko panči. Pa ako bari pažnja hem sikavja menu islami dendoj, baš u namazi. Dovoljno i tano dovasu Allahi azza wa jelle jedino buti koja naredinla u pedere ftahava jake do Rasula alaihi salam se ne vazdimo koji Isra i Mirađ, odva i tamo namazi. Pa ko bari pažnjo islami dela je namaze se dovoljno sikavja men kaj tano namazi je tarodola. So zavisini amare delija amelija dalko venko sudnjo deka bulilina. Hem dive račajte vakera tarola fajde. Hem tarodovate di kao jedno soso islami dela je savki bari pažnja baš u namaz. Donesu Resuli da alaihi salatu wasalam bari pažnja bisikavi premalo namazi. Sarki forma, hem sarki suština. Isto gjarem lesere ashabe, mulangune generacije, kolasine. Učenjakija. Bud pišije taro namazi. Sar tari lesiri forma, a gjarem tari lesiri suština. Hem taro dola plodija, kola bivalani ti klon, palo so manušo namazi kldin. Međutim, kada dika kavav disutno amaro hali avdive, amen kola klanina, dikaja kaj na ne odvola plodija kola i tane propišime ti klon taro insani palo so namazi kldin. Asar te ovel, asar ti klon odvola plodija, kada u manuškova klanini kamataljela. Asar ti klon odvola plodija, kada u manuškova klanini ahovari. Asar ti klon odvola plodija, kada u manuš kldini, a ne ikeri peko din dolafi. Asar ti klon odvola plodija, kada u manuš kldini, a ne moral zina blud kerela. Asar ti klon odvola plodija, kada u manuš klanini, alkoholi pijela. Asar ti klona kala plodija, u manuš klanini, divem račajte vakera. Sari moguće neko te kldini, a te spojim jekatara kala haramija, ako nahem sa zajedno so pominja. Sari od ova moguće. Pa moguće i tano pralaljen. Sebe pikaj zapostavljam suština je namaze siri, a
but la fi kerala pe ta reforma. Ja pita neme forma bitno, ama je suština namaze siritani najbitno. Men ta reforma kera rasprava. Ali ima nuște căldinite birența elina. Ama je suština o cilj, e duša je namaze siri zapostavljamo. Nata nikola fina kerala. So se amare namazia plodija na dena. Ibn Qayyim, Allah izadonolea tovel, kopiro kitabi. Asraru sala, gledam kini pe knjiga. O tajne katalo namazi. Baš o te ov pomine mlafi kerela, tari suština je namaze siri, taro svakojeg delo ko namazi. Hem sam najanglal lafi kerela taro početno tekbiri. Altano bud bitno. Samo odnos emanušeku akaldini bivalani tovelle. Anglali kavakeri Allahu Ekber. Anglali te koliko namazi. A samo odnos emanuševa la intovelle, palo se odovate biri vakergale. Pa kada ka čovehari em ka kere analiza, tiro početnom tekbiri, sar pristupi nejako namazi, pučeja tut samo kobor ko tiro životo si ne tut početna tekbiri ako je ta nesavalani. Ispravna. Ker kere hari analiza. Samo avi baalan, pa sar pristupijan kodoa, irin hari o filmi napala hem di kobor početna tekbiri ako tiro životo si ne kvalitetna kola, čači pa se nešto vredineno. Pa na ne čudno, so amare namazi amena odgojinena. Klaninea panj berš, hem ništa ti tute na penjarepe. Klaninea deš berš, hem tuke sa jek, dali kao veko da je than, taro gjunahi ilina. Celo život klaninea. Ama o manuša Allahem vikine tut. Koda je butikola je o Allahi zadovoljno na ne. Pa ova velote. Muk su alote, oftano još glavnote, o majbutoteri pinijem nađerav sa o cirkus izvodini. Pa kad ikea plus penjak i šamija, sarci dela goro, maša Allah, pa muka te perel tuke, wallah. I onda je sad kja, ne pa me klani nao. Ili meša mija košero pirava, tamam. Ama save plodija od ova dela. Save plodija tiro namazim tiriša mija košero koja piravja. Save plodija dela. A od ova su tu klaninea. Od ova su tu klaninea. Bivalani. Plodija od harti i klon. Promena ti tute te dičon. Tragija te dičon ki tute kaj sijan namazlija. Kobor promijan. Kobor promijan ki savi mera tiro odnose Allahe azzawajal. Ili isto sijan. Ha anglal paj naklanijan, ha ka naklaninea. Odvetano isto sam. Nisa i promenanen. Nadikaja nije jedino buti koja tu ki tu temeningjan. Em sa i fajda si tamo namaze ki tuti. Ha? Samo formalno. Aba je suština nigde na ne. E suština nigde na ne. Pa kjeru Ibnul Qayyim agar. Šunen šukara citati kratko je molja završinaja. Samo lafi keratar o početnu tekbiri, ništa ver. Wa kjeru Ibnul Qayyim pomini kod ja piri knjiga Esraru Sala e tajna kataro namazi agar. Wallahi naredijaje manušese. Pire licea tirani pe prema li kibla, prema li Kaaba. Ama pire kalbea, pire srcea prema loleste. Tebi aghahar cistini taru piro kalbi sao kovaso o lestariranle. Šunen šukara kao. O Allah naredijaje manuše licea tiranetut prema li Kaaba, prema li Mekka. Ama je kalbea mora tiranetut prema lo Allahi azzawajal. Ne bilo dva tiro kalbi te čistine, taro svakojeg buti koja taro Allah tut irani hemačhari. Pa ako mangea te osetine o lezeti taro namazi koja beršenca na osetinga. Kuzom puti samo šunjam taro pralo Allahi beršenca klajnama. Ništa nu setina.
Tamam. Soseno setina. O manush valani te beshelem te achol ko namazi ponizno sare choro insani. Te achoren te beshe ko namazi ponizno te lardeshele anatele. Askrušeno kalbea hem pogledea. Angeato setino gudlipa. Sar avea ko namazi. Sar pristupinea ko namazi. Avea sar chalumi. Bare goja. Vazdimesherea. Pasar ko setino lezete mo plodi kataro namazi. Sa akava pralalen. Tano anglal o tekbiri. Anglal o tekbiri sar pristupini pe ko namazi. Alam avdije namazi ti kaltine. Pa tiro srce irangan li prema Allahi. Tiro kalbi, tiro srce. Čučargan li tari dunja hemsa taro dovaso tut taro Allahi irani. Ker hari analiza. Ker hari analiza tiro hali. Pa tega ni tiro kalbi ka potvrdini e istina katar tire lafia kola vakerea Allahu Ekber. Wallahi tamo najbara. Tega ni palo so akala ketjan. Tiro lici rangan prema li kibla. A tiro kalbi prema Allah. Tega ni tiro srce ka potvrdini tire lafia kola vakerea. Pa ako anoleste nasine ništa no srce pobaru taro Allahi niti so, isi da ik buti koja taro Allahi tut irania čavi, tega ni vakerjan čačutne lafija. O Allahi tano najbaru. Ama, te si ne tut ko kalbi nešto so tut taro Allahi irani, tamam, odova so tut irani ka taro Allahi. Ki tute ko tiro kalbi tano odova taro Allahi pobaru. Să atingi cu ancă? A coisitu butico tiro calbi. Coia tutaro Allahi a chavi. O dia butiki tute co tiro calbi tanotaro Allah pobaru. Hem todo Allah fia so akerea Allahu Akbar. Untane formal a mai suština na neaghiar. Eu să mă nuși mora te pazini. Hem analiza te kerel piro početno takbiri. O namazija kola amena die klanina vallahi tane čisto cirkus. So se penaja cirkus tana mare namazija. Se bepi e brzina pralalen so amen palo so ko namazi kuva kozom sigate ko namazi pristupijam pa na posigate di kae magikera lesta ti klova. Keda, pa uno puti islam taro namazi, a te osetine o gudlipa hemolezeti, hem tove paše ko Allahi. Ked pa uno drom besingea pe tu chiar kawa. O namazi, ko a câldineale 2 minutenge, nikad, ama baš nikad. Na ka osetine o lezeti, o gudlipa, niti o pašipa, e Allahea azawajal. Pazino Rasul alaihi salam, naishucar kao se tingapi. Pa baš ko namazi o Rasul alaihi salatu wasalam naishucar se tiape. Odolese lesere namazija, sahačen car bitrainena. Sahaten car bi oven, hem poneko bor stranice ko kijam bi oven ukujime. Hem odo ukujiba. Sav ukujiba, subhanallah, sine pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pohari. Nasaramen tempoja tarošelu biško sahati. Amin kad kako namaz alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Amin koliko amina razumina sua kera. Koliko amen na janaja so izgovorinaja tari brzina kozo manga sigate te završina. A o Resuli alaihi salatu wassalam bi ukujini ajeti pa biačo. Ajeti pa biačo. Pa kad bi najdžini ko ajeti, ko te pomini pe Allahe so rahmeti, biačo, pa bi dova kerel e Allahe bi molini o Allahi te dellet katar piro rahmeti. Pa bi o Resuli kad bi ukujini kuransko ajeti ko te lafi kerela petaro džehennemi,
Pa bija čuo Rasuli, pa bi zamolili Allahe, te durijarle tarijage džehennemesi. Pa bi nastavili tu kujne ajeti po ajeti. Pa kad bi avel ko ajeti ko te pomini po dženneti. O Rasuli bija čolem dova bi keril ko Allah te čvelje ko dženneti. Zamisljen ko bor trajnjo namazi, koje ke savko način te u kujne, mate preterina e klaše stranica. Mate ke Allah fitaro celu stranica, taro duj stranice, kola amen sposobna na sijam, koje savko način, o namazi ti zdržina. A do imami te produžin, ja samo je kajeti. Ono što ni pesta, Allah, ja rabi, pa keda više kazao rečina kva sura bekara ljukujim. Znači, savke sijam, i onda pučamen so se i tano marohali, savko. Pa uvela menge jasno, so se o pegamberju, ashabije, hemodlangu ne generacije, uživine na sine ko namazi. Dok avdija menge o namazi i tamo tereti, pari pal Allahi. Amen ja avdio namazi tamo tereti. Subhanallahi, to putinja me. Veze prala, ker analiza korkori tut, ke dolezani u kujnipe, sar samo ponašinea tut. Amen ge pralalen o životu na kela, amen pana na džanaja o prevod katare sura Fatiha. Amen je pralalen o životi na kela, amen na džanako ruku sova keraj. Seđda. Amen je o životu na kela, amen na džanaja, so značinje tehija. A okula veća kala džanena, penđarena, hem džanena o prevodi, sa kala buča so pomina, Rabbena atina, hem sa džane, neme su, Fatiha su značini su ukunjena ko ruku sova kerena ki seđda. Mašala, šukarodova. Ama, olajta ne paljeva kera ki forma, ama i suština ki strana. Formalno izgovoriba, ama na koncentrišine na peko namazi, te bi odolea doresen skrušenost, eme poniznost. Pa eke so se amena mare namazija na odgojinena. Eke so se mare namazija menge plodijana dena. Prala muslima. Ker analiza katartiro početno tekbiri. Kedane. Avea čistinea tiro kalbi, predajnea tutko Allahi, hem tiro kalbi ranea ko Allah, a tiro lice prema kibla, pa teganjiva kerea Allahu ekber, ili perde kalbea kola tut, i ranena taro Allah pristupinea ko namazi, pa ko namazi na džanea ko samo rekati sijam taro geni pa hem brojiba, taro namazi na džanea kajre slam hem sotu kujneva, ente džako trito ili ko štarto, dei bagodim te parareto šero, samo avspra kavdije muklan ili kokozomo sahatitan. Tu završenja celo namazi formalno, a je suština nigde nam. Allah je tu putinem tu posljedno.